Mấy cơ quan na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei net la mai thon riu da rei. Asai August tarik chui na padai kum singnai na chui na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Assam the khou. Infal August tarik chui na kathum. Jerivam to Infal railway line khau pum kau liang mai world's tallest spear railway bridge khumsi le karongmon ka khau tan ba mi hai lui zai pani thei tuna railway board officials nun le tuna chief minister N Biren Singh katong secretary khau pri ra kariu kan mekan khau sa indau kan thei railway board officials thai lai na mi tuang pum hai October kumsing nai na chi na padai khau loi nam khang subam thei tuna sa kanei Jeribam to Infal kilometer phai khat route na khat kilometers railway line khau tan ba mai pum hai phai khat rik dai na khat meters ka we kum na mi dong railway line hai Manipur's capital Infal connect sukhang tan bam chonge mi dong railway hai loye thai Manipur ni north eastern state ka economic development in bu thau pani thei to mai lum gai mi nai ba me railway pum kau liang mi hai aling dui thuak tan kan na tan bam chongi mi tuang pum khau hai ka tiang sanai nai pani Manipur chief minister le tuna railway board officials nun meeting kan me khau tai Jeribam to Infal railway line project hai kum sing nai na chui na pungu tingkum loi me sang khau doi bam nu wi tuna sa indau kane meeting kan me tang tai infrastructure railway board member Anil Kumar Khandelwal khani katwang team roi railway project tan ba mai tupu le noni ka khau inspection ta lau kani railway project di hai Gorkha terrorist khani armed forces nun roi siswai me pat ma khang sau sin ba me Jeribam to Infal railway project don total cost hai chingru na padai phai thum chui na kanai crore mi tong railway line hai kum sing nai na chui na kathum khaw luai kang target su lau kan chwangi tiki mulai pang mai khatni changpum si mai azu ariu kan mai target tai kum sing nai na chui na pungu khang su lau dat kan chwangi none August rik chui na kathum Deputy Commissioner Noni, Dr. Sharat Chandra Aruju, Tavam Village Authority, Khani NHIDCL officials late to a joint meeting bamkan mitang, indefinite economic blockade that kai kang sulaw mitai intact that kang, nuna may naidat kan thay. Economic blockade ay alang due to National Highway tamrut na chanay kaw, len paday may RCC pumtan kan mikaw NHIDCL late to na taubam nam may khani kabiw may rampaw kakaw, nuna may naikan mitay, tan sunatan palaw magnabam may tihay, nuni mag may indaw na khani kanyo tong demand ay, tan sunatan palaw kang demand sunatat kay kang tithay pat kan chonge. Blockade the National Highway tamrut na chanay. Infal to Jeribam changkaw August tarik chui na katum nung jipsung ritat kay kahaw kang tithay kan chonge tiki asay official nun de kapian kan metang nuna mitay naidat na tat kay makang dinglaw dat kan thay. Infal August tarik chui na katum. Gamgify Southern Hills Kangpupi District Khau Kuki Jo Mai Mansai Kangdairui Union Territory demand sumai inbu ku mai suna protest rally tat kanthi Kuki Jo Mai Nuntairui Indian Constitution tong article phainai tamrut na chikyu a thilaina legislative power bang Khau Union Territory hai tilaw kang demand suna protest tat kai kan chonge Protest tat kai ba minun ta leak audio tap khau Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui Kuki Jo Mainun ta Rairiu khang su mai tai thai in than pathi tuna sakane Protest at Southern Hills Kangpupi District khau nai mai Committee on Tribal Unity read lang na tat kai kan chonge Protest tat kai kan me khau tai COTU Rui Kuki Jo MLAs ru tuang demand ta machuang kane Kuki Jo MLAs nun tai ri audio leak su kan me lam khau in su mai phupat khang khani investigation tat kai ba mai lung khau CM Biren ta resign su khang demand su kan chonge Kangpupi khau August rik chui na kathum khau protest tat kai kan me khau Kuki Jo Mainun Rui N Biren Singh ta 21st century Adolf Hitler tu na kau kane kum na karu khau action lalo khang demand su kane protest khau into mai ri kai me suna tat lau kane kum na banners khani slogan khau Safe democracy in Maitaipur. Implement Article 239A for the Kuki Jo Khani Safe Democracy. Impose presidential rules. Article 356 of the Constitution of India. To na kau gai kane. Kuki Jo Mainun te Rui N Biren Singh tong leaders bang khau. Kuki Jo community tong rights da ngak law nga makhe tu na sana. Manipur ka president rules law khang demand su kane. COTU spokesperson Kaiminlan sit how thilai na me tari kathum kum singnai na chui na kathum khotai rika Manipur government rikuki jo mai ta sumut khang tan sukani Manipur government re state tong missionaries in suna Manipur tong citizen akhat suba mai kuki jo mai nun ta attack sukani khani intaw tong administration kau hai lo ma ke tu na sakane state kau lo ma mai hai leaders nun kanyu tong mansai ta ngak lo ni mai phan tai kanyu tong mansai nun kau ri su khang suba me tu na Manipur government ta pian mak mai indaw kane Union Home Minister Amit Shah rilum liang mai N Biren Singh bangkau parliamentary seats kanai tatkan me election katai zau si kan chonge COTU roi majority mai tai khangna tan sumai government bangkau bamni makhe constitution article phainai tamrut na chekyu a bangkau re union territory hai ti lau thu tuna kaloi na demand sudat kane Kuki Jo community khang union territory ti lau mi hairui inchu mai la zan supni the kum na mi hairui Kuki Jo mai tuang right khani security tai ti lau ngam pani the tuna sa kane Infal August tarik chui na kathum
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ri Assam Tong District padai khau Manipuri di hai Associate Official Language sukang sa indao kan mai khau Manipur Chief Minister N Biren Singh ri thunku mai khani nei la mai indao kan the mi tai Assam Tong Barak Valley khani Hauzai area khonai mai district kasar Karimgan Haila kandi khadni hozai nun khang sakan chonge mi tong decision hai ri Assam State kho Manipur tong cultural social kani linguistic identity ta ngaglongam pani thei tuna N Biren Singh ri lumgai mi indao kane Assam government ri proposal te August tarik chui na kanai kho te Parliamentary Affairs Minister Piyush Hazarika kho Assam Official Language Amendment Bill kumsingai na chui na padai lamtiku kan me khote ka zau kan chonge Chief Minister Sarma Thilai na mi tong district nun khawai Manipuri sa mai mansai ka biu na ye kumna kaniurui Manipuri ti hai recognize silaw khang demand suwong kan chonge tuna sa kane mi tong proposal hai ri Assam State ri community squaita chokhwang suba mi tu mai lian chonge tuna Sarma te ri sa kane Guwahati August tarik chui na kathum Nagaon District Ding area kho insam nating kumru na padai na my tuition center kho rika kai han gongdat khangtat ba mai ta gang rape sulau kan chongeng Assam Police line na Thursday nung jingbang ting kumru na padai na mai pui bicycle kho rika kai han gongdat khangtat ba mai ta mansai gan thumri attack suna gang rape sulau kan chongi tuna sa kane mansai gan sagri tuna pui ti hai sai akhadang kho kabiu na ba mai ta hauna hospital phungwang laudat kan chongi mansai gan thumri tuna launa gun sukasi lau kan mai ta semi conscious kho inpat laudat kan chongi tuna sa kane Police ri asai ngan melung khau lumsi mai ganai ta thu nim kan the tiki kanai zan tai thu sa inda palau kan magi chuna sa kane mi da khau Chief Minister Himanta Biswa Sarma ri ka khoi nai minun ru khau tat mai action la lo pani de to na social media platform X khau hi kan the kumna Assam Police DGP ta kabam ta tang na katum melung khau tan sinthau khangi direction ti kane Assam DGP Gyanendra Pratap Singh ri katong meeting inthuk mai cancel tsunami tong si mai patkan me bam kotai kuang kane kumna kading khau investigation te ka hau kani tuna cham de ri sa kane mi tong si me cham chukan me tang ding area khau lungpo mai local menun ri dukan khani businesses ko in bang launa protest ka hau kani tuna cham de ri sa kane all Assam Students Union ri government apian mak mai indaw na khuang ru naknai lung khau ka khoi nai me goi da nim ni nai tuna ultimatum ti kane New Delhi August tarik na kathum Prime Minister Narendra Modi resuri rikuk mai aribo mai Ukraine khau gutang na Ukrainian President Volodymyr Zelensky le chuzak mai phungwang da nu mai lam khau ka phian kariu kan thei tuna cham de ri sakane PM Modi ri asai Ukraine gongkan metai 1992 tang Indian Prime Minister ri Ukraine tadat rai me ye Prime Minister Modi ta Poland khau ri Ukraine ngan train khau ri khuang ru dungna tatang kan chongi kata Poland khau ri Rail Force 1 ri induak na tat kan chongi PM Modi ri Ukraine tat kan metai Russia Ukraine conflict khau peaceful resolution naidat nu khang kaphian khang tat kan chonge India remi tong kan di kanai ka mediator suna lat kaphian khang Modi tat kan chonge PM Modi Ukraine gongtan kan me khau President Zelensky ri riutri na riulau kan ni tuna cham de ri ti thai kane PM Modi ri nai dak churuk ma thangtai Moscow tat na Russian President Vladimir Putin tani pari ra rai kan chonge kage nai me cham ti thai pat mai Office of the Niamning Village Authority Tausem Subdivision Tamenglong District to the editor Gaanphiu Mail mi hai ri kalam inthuk mai suna ting mikpum chamche khau patlau khang sang hwaye tu mai thu rank you to zam khau inne mai ri ching law ta law mai August tarik rut na tachat kum singnai na chui na padai nung tai in pa nam mai ri su ka si law kan the kumai sang ri concern authority ri mi tong lam khau hai nam kanai ka khau siswai mai patma khang zau kut law khang appeal supi tuange and close to photo read given by higher authority yours faithfully Ngaigalang Chairman Inyam Village Authority Rai mai haipau jado nang football tournament August tarik na kathum match result Khangchi Luan Youth Club remix rather the goal chanai pangu khangam lokan thi Khaupi Luang Youth Club re goal padai akhat khau EMRS tangam lokane 24th August quarter final match fixtures Dui Thalong versus Changdai Namjuan Ting Song Khwang Ru Nakanai Makai Unique Football Club versus Thalon Football Club Ting Zin Khwang Nai Makai Tamenglong Ting Nai Luan Pok Phabu tarik na padai Lau Thuan Ting Rai Naye Kalan Muak Naye Ting Sin Ting Rai Naye Zingbang Muak Naye Pok Phabu tarik na pangu Lau Thuan Muak Naye Kalan Ting Zin Nai Naye Zingbang Muak Naye The Gaanphiu Mail DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 Khau contact Sulau Puong Mai ka wai na king in na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to Rain Lau mai chuan riu da rei asai khang thu hai khau re cham ngan lau thei Guang ni mai Monday ting sung khwang ru na kanai ma khai kai megan ri mai ka wai na king in sam da la khau thon ku the